Pred nama se svakodnevno odvijaju različiti oblici nasilja. U školama, na ulicama, u našim domovima, iza zatvorenih vrata, ispred računara i telefona. Da li smo svjesni svih opasnosti, da li ih vidimo, da li znamo kako da se ponašamo i kome treba da se obratimo kada nam je potrebna pomoć? Samo su neka od pitanja o kojima ćemo danas govoriti. Pozdravljamo vas iz Sarajeva, odakle započinjemo seriju panel diskusije kroz gradove Bosne i Hercegovine u okviru društveno odgovorne kampanje Ne zatvarajmo oči, zaštitimo djecu na internetu, koju je pokrenula kompanija MTEL uz partnersku podršku UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i Plavog telefona, jedine besplatne savjetodavne linije u Bosni i Hercegovini. Ključna tema naše današnje diskusije jeste nasilje u digitalnom okruženju i kako se zaštititi. Podizanje svijesti o zaštiti djece na internetu je esencijalno kako bismo osigurali sigurno online okruženje i iskustvo za mlade korisnike, a roditeljima i pedagozima ukazali na sve ono što je potrebno da znaju, vide i čuju, kako bi skupa sa nama učinili neophodne korake za sigurnije i bolje društvo. I u toj misiji sa nama su danas Nineta Popović, voditeljica Odjela za komunikacije Ureda UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Saša Risojević, direktor udruženja Nova generacija i koordinator Plavog telefona, Lea Čengić, šefica Odsjeka za sadržaj i medijsku pismenost Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i Saša Petrović, inspektor Federalne uprave policije. Dobar vam dan svima i evo unaprijed hvala što ste tu i što govorimo o ovoj važnoj temi za sve nas. Hvala. Saša, nekako bih krenuo od vas, evo, pošto smo u Sarajevu, odavde zapravo i krećemo sa našim panel diskusijama. Govorimo o jednoj izuzetno važnoj temi po cijelo naše društvo. Vi ste, mogu slobodno reći, svoju karijeru posvetili upravo ovoj temi, odnosno nasilja u različitim oblicima. Da nam kažete kakvo je stanje u Sarajevu i da li je nasilje sve prisutnije, kako reaguju mladi, kakva je statistika koju zapravo bilježi vaša uprava? Ja mogu reći od 2008. godine, kad naš odsjek je formiran za borbu protiv kompjuterskog kriminala, ja sjećam tada prelazak sa dial-upa na ADSL, bilo je par slučajeva. Međutim, razvoj informatičke infrastrukture, odnosno dostupnosti interneta, brže, bolje, tako dalje, aplikacija, sve je više i više slučajeva raznorazne vrste nasilja, od emocionalnog, seksualnog najviše. Mi smo kao odsjek prioritet stavili na borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, jer ostavlja najveće traume za dijete, ne zanemarujući ovo ostalo. Onda radimo edukaciju roditelja, učenika po školama, ili prevencije i tako dalje. Svaki dan je sve gore i gore. Zašto? Zato što sve sofisticiranije aplikacije za komunikaciju izlaze i sve teže je istražnim organima pratiti ne samo razvoj tehnologija, nego zaštitu koju koristi druga strana. Nekada je to bilo 2008. 10. 12. druga strana se nije štitila, misleći da ne postoji neki odjel koji prati njihove aktivnosti, međutim sve više i više koriste kriptozaštitu, aplikacije sa samonestajućim porukama i tako dalje. Međutim, sa naše strane i mi se nadograđujemo i tako dalje, koristimo raznu opremu, uvezani su sa svim agencijama u svijetu koje se bore između ostalog i sa borbom protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, tako da mogu reći da uspješno radimo, odnosno dajemo svoj doprinos boljem okruženju. Uvijek ćemo biti neki korak iza. Zašto? Zato što nas zakon onemogućava da mi možemo nekom upadati u sisteme i tako dalje. Možemo i to uz određene naredbe, vrlo teško je doći do toga i određena zakonska rješenja nisu prilagođena, odnosno zastarjela su. Posljednje izmjene su bile 2006. godine, sad 2024. godina, tako da za razliku od filmova kad se gleda prikriveni istražite na internetu, to je vrlo teško realizovati kod. Ja mogu reći, sve je veća i veća opasnost, naša djeca žive digitalno doba, potpuno različito od onog kad sam ja odrastao. Više od 95 informacija se prima digitalno, samim tim i predatori se preselili u digitalni svijet i ciljaju djecu. Oni su izuzetno manipulativni i njihove metode. Ja volio kroz audio files da se vidi samo da se to dešava kod nas. Percepcija javnosti, percepcija i žrtava i svega nije to u Bosni. Gledali smo filmove, to su neki pedofili po Americi i tako dalje.
Ja sam danas i audio file pedofila, pa da vidite samo... Upravo tako, u pripremi za ovu panel diskusiju smo baš razgovarali o različitim slučajevima koji se dešavaju. Evo, jedan od slučajeva koje ste zapravo nedavno uspjeli da presretnete, tako da bi evo i za nas i za sve koji će nas gledati kasnije u digitalnim formatima bilo izuzetno važno da čujemo kako zapravo i vi dolazite do informacija, odnosno do ljudi koji se bave ovakvim radnjama. Od 2008. godine, opet kažem, mi smo trudili se na uspostavljanju procedure, da iniciramo određene izmjene i tako dalje. Međutim, najveća vrijednost nam je plavi telefon, Centar za sigurni internet u Sarajevu i najbitnije napomenuti Nacionalni centar za seksualno zlostavljanje djecu, nestalu i seksualno zlostavljanje djecu u Sjedinjenim Američkim Državama, koji od svih društvenih mreža, svi poznati, zaprimaju određene informacije kada je dijete da li problem seksualno zlostavljanje ili nekog drugog samoubistva, djece, najave i tako dalje. Mi dobijamo od njih informacije u realnom vremenu, imaju kontakt tačke u Bosni i Hercegovini i dobijamo korisne podatke u cilju identifikacije. Zahvalio bi se ovaj prvi put sa plavim telefonom. Do sad su u zadnjih mjesec dana spasili djevojčicu od 5 godina i koju je otac zlostavljao i djevojku koja je već bila u činu samoubistva, već popila lijekove. Zahvaljujući njihovoj informaciji pravovremeno, nekih 2 sata je locirano i dovedena je. Vratio bi se svakako na taj slučaj, ali evo prije svega možda da poslušamo taj audio snima koji ste nam pripremili, čisto da čujemo to. Ovo je stvarni pedofil, čisto da se vidi da je to u Bosni, a ne u... Napravio sam, rećemo, fake Instagram nalog, evo ja ću držati. Pod imenom, bilo je par imena, sada ne nabrajamo koja su tu. Sve, i kako ti to radiš? Onda jednostavno dodao sam par tih djevojaka, curica. Djevojaka? Curica rećemo. Neću reći, nego jesu curce ili... Pa dobro, curice. Moli? Curice. Moli? Curice. Curice? Da. Starosti? Starosti rećemo od 10 do 15. Koliko je najmlađa imala? Pa 9 ja mislim da je bilo. 9, dobro. I ti napravio, šta si napravio? Taj ko fake profil lažni. Kako je izgledao tvoj profil? Pa izgledao onako. Šta ima na profilu? Bila je samo možda profilna slika neke likuše s interneta, bila, nije li ja ne... Koga? Neke cure s interneta, ja ne znam. Cure je djevojčice, dječaka ili šta? Cure je bilo s interneta. Ovo je klasični predator, modus operandi njihov. Djevojčica nam je prišla nakon jednog predavanja u osnovnoj školi i rekla nam da je u problemu. On se predstavio kao policajac, prijeti djeci, sve ono što učimo o predatorima u ovih nekih 20 minuta razgovora sa njim je polako objasnio, odnosno od njegovog psihološkog profila, kako dolazi do tog, na koji način radi taj najčešće je sextortion, kako pribavlja fotografije. U novije vrijeme također imamo, osim klasičnog pribavljanja fotografija sextortion, imamo seksualne iznude uz upotrebu umjetne inteligencije, one sve više i više se rasprostranjuju. Evo ide i nastavak. Nastavak, da. Hajde da poslušamo i to. Evo. Koliko prilike? Pa, hajde rećemo, nek je bilo godišnje 50 puta, 100, nebitno, hajde. Dobro, ti to radiš iz svoje kuće, kontaktiraš i šta onda? Kako dođete na temu seksualne tematike sa djevojčicom od 10-12 godina, 14, koliko rekao što sve ima? 9 je najmlađa bila, jel? Da. Dobro, kako dođete na temu seksualne tematike? Pa, jednostavno pitam curicu. Šta pitate? Pitam je za te seksualne stvari. Kako pitam? Pa, sasvim normalno. Kako? Da mi pošalje neku sliku ti doli dijelova tijela, pa ti polnih dijelova. Njeni, ako ona kaže ne mogu, šta bude? A dobro, bilo je tu prijetnji dosta, jer sam skinuo njezine slike s Instagrama, htio je objaviti na neki sajt. Mislite od prijetnje s vaše strane? Da, s moje strane. Da, i to. Da. Ja mogao danima pričati o ovom, ovo je samo blaži oblik predatora, voyera. Međutim, mi smo imali i gori roditelj gdje svoje dijete, također bitno napomenuti u 2 navrata smo i majku
dvije majke su, znači, bilo na sjeveru Bosne koje su ostavile svoju djecu, snimale, kreirale ovakav sadržaj. Ovo je opet srednji nivo, najgori mogući sadržaj na dark webu, deep webu, gdje se pedo hoteli, pa ulazite na te servere i tamo su fetiši, gdje se djeca vežu, tuku, muče, tako dalje, sve zavisno ko plaća od tih predatora. To je naš svakodnevni posao, pored svega ostalog, teško je sve opisati, ali većinom su ove seksualne iznude. Najgore u novije vrijeme dostupna je umjetna inteligencija, sad se uploaduje snimak, skine se odjeća i u našoj sredini, smanjili sredinama u Bosni je vrlo teško je sad kako koje dijete doživi, odnosno kako prihvati ovako nešto, neko dijete će ignorisati, neko kad djeca idu u krajnjost, odnosno ka samoubistvu, ne mogu reći da li je bilo ili ne bilo, jer otprilike kad se desi smrt, tad prestaje istraga, ne ide se dalje, što bi trebalo da se ide dalje iz razloga tehnologije i ostalo. Evo, da, nadovezu bi se na upravo ovo što ste negdje na početku i pomenuli, jeste odnos sa drugim partnerima, evo, uključujući i partnera nas u ovoj kampanji, jeste Plavi telefon, koji je tu negdje, da kažem, možda prva instanca koja neke informacije može i vama pomoći. Saša, evo, čuli smo i neke primjere da ste upravo vi, odnosno kolege u Plavom telefonu, pomogle institucijama koji su negdje drugi korak u cijelom ovom procesu da zapravo stvaramo sigurnije okruženje, nažalost kroz negativne primjere, ali opet pokazuje da određen sistem postoji, da određen način kako institucije zapravo komuniciraju jedna između druge. Plavi telefon postoji već godinama, međutim, evo, s čim se vi suočavate? Da. Pa ja prije svega da se zahvalim svim informacijama koje ste podijelili i da se zahvalim na saradnji koju imamo sa FUP-om, kao i svim ljudima koji su danas došli tu da pričaju o ovoj važnoj temi, odnosno i da slušaju. Plavi telefon, nažalost, jeste često prvo mjesto kojem će se dijete obratiti. To znači u stvari da prije toga nije imao možda da se obrati roditeljima ili nekoj drugoj važnoj roditeljskoj figuri, bili to nastavnici, profesori u školama, učitelji. Plavi telefon je zbog toga i napravljen, jer smo shvatili u stvari da nemaju sva djeca jednake mogućnosti da se obrate za pomoć, za podršku, pogotovo iz manje razvijenih sredina u Bosni i Hercegovini, i zato je linija dostupna i besplatna na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Gledajući naše iskustvo na mjesečnom nivou, pogotovo unazad perioda poslije pandemije virusa korona, mi na mjesečnom nivou imamo između 1200 i 1500 javljanja na mjesečnom nivou. Djeca mogu da nam se jave putem besplatnog broja ili putem aplikacije za dopisivanje koja je dostupna na našem web sajtu. I taj web sajt, to jest chat savjetovanje, se pokazalo kao pun pogodak iz razloga što je dopisivanje postalo na neki način dominantan način komunikacije tinejdžera. Njima je mnogo lakše na taj način da komuniciraju, a isto vrijeme i daje veći vid kontrole nad samim razgovorom i anonimnosti i tajnosti, ako se recimo dopisuju unutar svoje kuće kada su izloženi nečemu, niko neće vidjeti da on pričaju na telefon, nego čačkaju nešto po telefonu. Gledajući par godina unazad, dominantan, odnosno 30% poziva se odnose i javljanja jeste mentalno zdravlje. Najčešće kada pričamo o mentalnom zdravlju jeste depresija, anksioznost i ono što je porasto unazad 2 godine jeste suicidalne misli i pokušaj kod djece i mladih. Mi smo prije koronavirusa imali jedan poziv koji se tiče suicida u par mjeseci, a sada se dešava da na dnevnom nivou imamo pozive koji se tiču suicida i pokušaja suicida kod djece i mladih i odraslih. Ono što je važno da razumijem jeste da ti problemi vezano za mentalno zdravlje nisu došli tek tako. Postoje uvijek okolinski okidači, odnosno dešavanja koji na negativan način utiču na mentalno zdravlje kod djece i to su najčešće u stvari nasilje. Kada pričamo o nasilju, pa ajmo reći da nasilje u digitalnom okruženju se u odnosu prije pandemije koronavirusa povećalo 5 puta kada su u pitanju pozivi na plavom telefonu. Što znači u stvari ne priča o tome mislim da u stvari podatak govori o tome da nije toliko sam desio se rast nasilja koliko je plavi telefon prepoznat kao mjesto gdje se može o tome pričati. Ja mislim da je taj problem postojao i da postoji u mnogo većim obima i sada i prije pandemije korona. Djeca kada nam se obrate
kada je u pitanju mentalno zdravlje. Upravo ta izloženost nasilju, doživljaj da nemaju kome da se obrate, nerazumijevanje od strane roditelja, staratelja, institucija, škole. Imali smo situaciju gdje je dijete zbog neadekvatnih situacija unutar kuće jedini način kako se nosilo sa negativnim osjećanjima, to jest emocijama, pronašlo u tome da se samopovređuje, da se, što bi rekli, recka. I uskoro se to pročulo u školi, gdje se onda desilo da je djevojčica bili su na nastavi, pročulo se o tome, jedan nastavnik je rekao da se ne smije družiti sa njom jer je to zarazno, dok je nastavnica jezika, to je profesorca jezika, izvela je i tražila da glagol rezati provede kroz padeže. Na taj način je u stvari napravila jednu ogromnu stigmu djetetom, gdje je trebala dobiti podršku, nije dobila. I ono što se desilo konkretno nama na plavom telefonu jeste da je djevojčica napisala, nama se obratila, da je napisala pismo oproštajno i da će izvršiti suicid, da je samo želi da nam se zahvali, da smo joj bili podrška, ali da je to da ona više ne može da trpi. Mi sa našim plavim telefonom raspolažemo sa različitim informacijama kao što su IP adrese, pristupni portovi, broj telefona i sl. Automatski smo sve informacije proslijedili, u ovom slučaju to je bio FUP, i kolege su reagovali, pronašli su dijete i ono što je mene oduševilo tada jeste reakcija policajaca koji su došli na mjesto, došli smo da vidimo da li se živa. I uvijek smo imali taj kao strah, smijemo li mi prijaviti, smijemo li reagovati, anonimnost i ovo, naravno da zaštita djece ima prioritet u odnosu na anonimnost, uvijek kao da li ćemo poremetiti neki doživljaj povjerenja, a u stvari se ispostavilo da upravo je to najbolji način. Dijete poslije toga se javilo i rekao hvala vam što ste prijavili, iako ja tu nisam dala dozvolu, zato što sam napokon vidjela da nekome značim, da sam nekome važna. I policajci su sjeli sa njom, razgovarali i onda se poslije ušlo u cijeli proces da se vidi ko je to u školi, na koji način se postupao i ko je zanemario negdje svoje dužnosti i obaveze. Sve ovo u stvari govori da djeca jesu izložena nasilju. Skoro smo imali različite situacije kada ovo što je gospodin Saša rekao vezano grumeri, osobe, predatori koji se javljaju putem interneta, to je na plavom telefonu u ogromnom porastu su te vrste problema gdje djeca pošalju svoje fotografije. Najčešće se radi djeci koja već imaju različite neke probleme, koji žude za pažnjom, žude za kontaktom, žude za nekim doživljajem prihvatanja, zbog čega postaju na neki način podložniji tome da ajmo reći, bez većeg razmišljanja ili bez razumijevanja stvarnog rizika pošalju svoju fotografiju gdje se vide nagi dijelovi tijela i onda ta fotografija postaje element ucjene koji na osnovu kojeg predator zahtijeva dodatne fotografije, zahtijeva video pozive, pisanja koje kakvih sadržaja, gdje dijete u stvari nađe se u jednom za njega, iz njegovog ugla doživljaju bezizlaznoj situaciji, jer ne smije reći roditeljima, jer će to biti strašno, dobit će kritike, kazne, batine od strane roditelja, ne smije nikome da se povjeri, jer upravo taj osuda javnosti s jedne strane, a sa druge strane ne može da pobjegne od predatora, jer jednostavno taj nivo manipulacije, oni tome nisu dorasli. I onda u stvari u tim situacijama sreća, postoje i plavi telefon, centar za sigurni internet, gdje djeca u stvari mogu da se obrate, da dobiju podršku i da onda presjećamo taj trenutak nesigurnosti, nepovjerenja i da uključimo institucije koje u ovim situacijama imaju ključnu ulogu i koje stvarno prema našem iskustvu, ja se opet zahvaljujem, odrađuju ogroman posao u smislu zaštite djece i postoje prva ustanova je u stvari policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, a nakon toga i cijeli sistem socijalne zaštite. Što je negdje pokazatelj da zapravo imamo dobru komunikaciju između institucije, da je negdje samo vrijeme, odnosno brzina reagovanja ključna u ovoj cijeloj priči. Mi ovdje vidimo i neku statistiku koju smo dobili od UNICEF-a i Regulatorne agencije za komunikacije. Nineta, čuli smo da ovo sve što se dešava kod nas nije zapravo negdje iz filmova, nije nešto što smo gledali negdje na filmovima, dešava se zapravo tu u našem okruženju. Kada je riječ o UNICEF-u, kakve su statistike na globalnom nivou i gdje je tu uopšte Bosna i Hercegovina sada pozicionirana? Hvala na pitanju. Moram priznati,
nakon 20 nešto godina rada u UNICEF-u, nakon evo koliko radimo ovu kampanju, svaki put me šokiraju činjenice koje čujemo. Mi kad smo plasirali zajednički ovaj spot, bilo je nekih komentara i kritika kako smo možda malo preoštro prikazali situaciju, ovo su glumci, ovo što smo čuli su stvarna djeca i svaki dan ih je sve više i više, tako da oprostite, malo sam zaista emocionalna. Situacija kod nas je samo onako umanjena slika situacije u svijetu. Evo, čuli smo kako je bilo 2008. godine i kako je danas, a jedan podatak koji je mene frapirao, a on dolazi iz istraživanja koja svake 2 godine radi organizacija, odnosno alijansa We Protect, u kojoj su vlade nekoliko država, nevladne organizacije, međunarodne organizacije, čiji je cilj u stvari spriječiti bilo kakav oblik nasilja nad djecom, uključujući nasilje na internetu, pokazuje da se samo pojava ovoga što zovemo sextortion, možda kad razgovaramo sa roditeljima i djecu, dobro, djeca vjerovatno puno bolje znaju te izraze, ali sa roditeljima nije loše uvijek objasniti šta se pod kojim od tih izraza misli. Dakle, djeca bivaju nagovorena doslovno da pošalju, kao što smo slušali iz onog svjedočenja, neke svoje inkriminirajuće slike, nakon čega bivaju ucjenjivana čak i finansijski da će ta osoba te slike javno objaviti ili poslati roditeljima ili poslati školi i tako dalje. Sad u svijetu je između 2021. i 2023. broj takvih registrovanih slučajeva porastao za 7200%. Znači, to je nevjerovatna ekspanzija takve pojave. Također, nadali smo se da će nam vještačka inteligencija puno pomoći u radu, olakšati život i tako dalje, međutim i ona ima drugu stranu medalje, a to su ove vještački generirane slike i video sadržaj, tako da moramo razgovarati sa svojom djecom, moramo kao roditelji također pokušati se uzdržati od postavljanja slika svoje djece online. Postoji dosta materijala o tome, ja mislim da će i Lea nešto više govoriti o stranici medijska pismenost.ba gdje se zaista svaki roditelj koji ima iole interesovanja, a morali bismo svi imati, ne smijemo ignorisati ovo što se dešava, mogao itekako obučiti o tome šta se dešava online njihovoj djeci, koliko su zapravo izloženi. Ako pomislimo da ima 5 milijardi ljudi na internetu, ako pomislimo da je preko 90% maloljetnika već od 3 pa do 18 godina prisutno online, to sa 3 ja ne mogu još sebi da objasnim, ako neko može cijenit ću. Ali dakle, ako uporedimo te brojke, među tih 5 milijardi ljudi ima dosta onih koji nisu dobronamjerni i mi smo apsolutno i kao roditelji, i kao stručnjaci, i kao komšije, i kao bilo ko radi s djecom dužni da se bavimo time. Divno je da imamo plavi telefon, nadam se da ćemo poslije pričati koji je idealan modus operandi plavog telefona bio, ali nema razloga da svako od nas ne bude svjestan svih ovih koraka koje recimo naprave stručnjaci iz plavog telefona nakon što im bude prijavljen slučaj. Policija je obučena u policijskim upravama, dakle postoji odjel za cyber kriminal, gospodin Saša stalno putuje po Bosni i Hercegovini, drži predavanja po školama i tako dalje. To mora nekako postati sistemska edukacija. I za kraj morali bismo uvijek imati nekoga iz tužilaštva, odnosno pravosudnih institucija, da vidimo šta će biti sa likom kog smo imali priliku čuti. Apsolutno. Jel želite? Primjera radi, ne znam ima li ovdje predstavnika tužilaštva, imao? Mislim da nemamo. Samoubistvo nije krivično djelo. Mi dobijemo informaciju u realnom vremenu od plavog telefona da će djevojčica 2011. izvršiti samoubistvo, spava mi se
već vidite da je to u toku. Samo da vam kažem kako to u stvarnosti izgleda, da ne mislite nekad da policija ne radi svoj dio posla. Ja nazovem tužioca, imamo odobrenje vaše da se obratim sudu za identifikaciju korisnika IP adrese. Da bi identifikovali korisnika morate imati naredbu suda. O čemu se radi, vi objasnite, nema djela, ispusti se slušalca. I tu stavimo zapravo onda. To vam je stvarnost. I onda mi neke druge metode da bi došli do žrtve, a sat otkucava. Spava mi se, već ukazuje mi da su lijekovi počeli djelovati i tako dalje. I kad kaže, ja volio, vi ste spomenuli Saša, ja kad govorim mi smo tim od 2 istražitelja muškog pola, 2 istražitelja ženskog pola, nas je samo 4 u cyber odjelu i otprilike svi radimo kao tim, nikad nije jedno mene eksponirao, ja sam šef odjela, ali ima tu mlađi ljudi od mene stvarno koji radi odličan svoj posao. Ono što smo nekako iz sadašnje diskusije čuli jeste da je prisutan taj zapravo neki generacijski jaz, da zapravo roditelji nisu dovoljno, da tako kažem, obučeni i svjesni zapravo tehnologije koje su same djeca izložena. Lea, evo, ispred Regulatorne agencije za komunikacije vi se upravo bavite i sadržajima i medijskom pismenošću. Kako tu stvari funkcionišu i šta je ono što je RAK negdje targetovao kao ključne probleme? Pa evo, inspektor je rekao, situacija postaje sve teža što se tiče nasilja. Ja bih rekla iz naše medijske perspektive i regulatorne jeste da medijsko okruženje postaje sve kompleksnije i sve kompleksnije regulisati te sadržaje. Bavili se mi regulacijom ili ne, svi smo svjesni da je internet, odnosno regulacija sadržaja na internetu bila zanemarena nekih dobrih 20 godina, ovih sad zadnjih 20 godina o kojih smo pričali svjesno. To se ostavljao kao neki slobodni prostor samo sa minimalnim ograničenjima u slučaju zaista velikih, teških, ilegalnih stvari koje se prikazuju na internetu. To se obrnulo krajem unazad neke 2 godine gdje je Evropska unija kao jedan dio globalnog tog svijeta pokušala da zauzme neki drugi stav i neki drugi pristup i da uđe i u regulaciju digitalnog prostora, akta o digitalnim uslugama i slično, aktom o vještačkoj inteligenciji. To je samo pokušaj, kažemo, to je sve globalni fenomen, to je pokušaj jednog dijela svijeta da reguliše jedan dio tog globalnog fenomena sa nekih 20 godina zakašnjenja. Ono što mi trenutno imamo jeste da mi kao korisnici, evo, ove primjere dok sam slušala i kao što Nineta kaže, ne možeš da ne budiš potresen koliko god da se tim dugo baviš i da znaš te stvari, svaki put te emocionalno te jednostavno šamari i to se sve dešava bukvalno dok ti isti roditelji sjede i surfaju, što ja nekad kad se naljutim kažem, dok mi na Kliksu čitamo ko se potuku u Buća potoku. To je jedno prigradsko naselje u našem gradu, jedan najčitaniji portal. Dakle, dok roditelji sami dangube na TikToku, čitajući apsolutno njima nerelevantne za život nebitne informacije, u stvarnom svijetu, u digitalnom prostoru dešavaju se različite stvari. Ono što je interesantno jeste isto da je UNICEF prije par godina donio jednu dopunu konvencije o dječjim pravima, odnosno dječja prava je dodatno obradio u kontekstu digitalnog okruženja. Djeca imaju pravo da uživaju i dalje sva svoja prava, uključujući pravo na igru i pravo na učenje, na obrazovanje u digitalnom prostoru. Dakle, mi djeci ne možemo ni ograničiti ta prava, izuzetno je teško za roditelje naći tu pravi balans. S jedne strane zaštititi ih od ovog nasilja koje ekstremno raste, koje svaki dan, svaku pola godine proprima neke druge nove razmjere, a s druge strane omogućiti im jedan zdrav i adekvatan razvoj i uživanje njihovih drugih prava. Jako bitno je da radimo i sa roditeljima i sa nastavnicima. Ova 2 primjera nastavnika koje je Saša naveo, to je zaista za mene šokantno i kad god pričamo o medijskoj pismenosti, mi ne treba da pričamo samo o tehnologiji. Šta je neka usluga koju moje dijete sad koristi, ne koristi, kako ona tehnološki izgleda. Naravno da to treba znati. Kako izgleda video igrica koju moje dijete igra i koje sadržaje ima. Roblox ima seksualne sadržaje. Pogledajte za Roblox age verifikaciju, pogledajte sadržaje koje Roblox sve sadrži. Vi imate sad u Sarajevu pomamu za kursevima Robloxa. Da, i ljudi misle to je super, to je nešto super napredno, lijepo za moje dijete. Da,
ako ćeš pratiti, ako ćeš smisleno gledati, ne svaki pojedinačni korak, ali ti u svakom trenutku moraš znati i šta ti kao roditelj i šta tvoje dijete i sa kojom svrhom koristi. I ne samo to, mi kao pojedinci, ali kao društvo moramo da gledamo malo širu sliku tih naših medijskih navika. Na koji način, kako ja volim da kažem, mi dangubimo. Na koji način, koja je tu količina vremena koju mi provedemo uz različite ekrane, zašto ih onda koristimo, koliko je to dobro za nas pojedinačno, za naš razvoj, za našu dobrobit, a gdje nastaje šteta i gdje nastaje i taj prazan hod. Evo, Saša je spomenuo pitanje mentalnog zdravlja i depresije, anksioznosti koja je u velikoj mjeri prisutna kod mladih. Vi čitate izvještaje o mladim, novoj generaciji, tinejdžera, adolescenata, gdje se navodi da su oni djelomično nesposobni za izvršavanje osnovnih životnih radnji, gdje zapadaju u stanje duboke anksioznosti, depresije, jer se gube u tom prostoru između stvarnog i realnog, između upravljanja svojim vlastitim vremenom. Dakle, to su sve neke teme o kojim mi treba i moramo da pričamo i mi kao regulatorna agencija također radimo i na te teme već od 2009. godine. Nažalost, ja smatram da ono što evo danas sam pisala izvještaj o našim aktivnostima zadnjih 4,5 godine, jako puno toga smo uradili, enormno puno toga. Iskoristila bi priliku da se zahvalim našim partnerima, između ostalog i UNICEF-u i Plavom telefonu, ali mislim kao država da moramo znatno da se uozbiljimo. Prema Evropskoj direktivi Evropske unije o audiovizualnim medijskim uslugama, država je obavezna da promiče mjere usmjerene na unapređenje medijske informacijske pismenosti. Ako sagledamo koliko vremena dnevno potrošimo koristeći različite usluge i onda vi imate informaciju da mi imamo 0 budžet za to i da smo upućeni na saradnju sa drugim partnerima, korištenje isključivo vlastitih ljudskih resursa za kreiranje nekih edukativnih materijala, korištenje sinergije koja je jako bitna. Dakle, vi kao privredna kompanija, Saša kao nevladna organizacija, Nineta kao međunarodna organizacija i mi kao državna institucija, mi međusobno dijelimo informacije, mi dosježemo veći broj korisnika, imamo različite ciljne grupe do koje dolazimo i zajedničke materijale dalje širimo kako bi došlo do sve veće publike, to je jako bitno, ali ipak mislim da država mora da se uozbilji i ja se nadam da će ovo neko zeleno svjetlo na putu ka Evropskoj uniji da da i tu neki dodatni zamah nama i dodatni podstrek i da državu malo, da kažem, uozbilji, jer nemoguće je danas sve regulisati. Dakle, zna se šta se dokle može ići ta zamišljena regulacija prema tom nekom modelu Evropske unije, ali jako puno toga jeste i predviđeno na kraju krajeva i regulativom da se radi na obrazovanju i podizanju svijesti i djece i roditelja i odgajatelja i svih nas građana. Dakle, ja bih samo još za kraj da kažem, istraživanja o digitalnim kompetencijama naših građana kažu da samo 5% naših građana, dakle svih odraslih, prosječnih građana Bosne i Hercegovine, ima digitalne kompetencije koje su iznad osnovnih kompetencija. Što je prilično poražavajuće. Što je zastrašujuće. Dakle, vi kad gledate naše medije, stalno se najavljuje neka digitalizacija nečega, sad će se digitalizovati zdravstvo, sad će se digitalizovati ovo. Dakle, mi kao država zaista mislim da smo neozbiljni kada je to u pitanju i da naše napori moraju biti mnogo ozbiljniji i kao što je Nineta navela, moraju biti i sistemski ukorijenjeni u sisteme koji već postoje i njihovo finansiranje adekvatno obezbijeđeno. Zapravo možemo negdje zaključiti da svako pojedinačno u nekom svom segmentu završava određeno, ali da to sistemski nije do kraja, da tako kažem, izvedeno. Ono što smo negdje i na početku pominjali, evo i Neta je pomenula sam spot i ovu kampanju koja je izazvala negdje podijeljene reakcije same javnosti. Mi smo upravo željeli da govorimo prema roditeljima, da govorimo da li oni dovoljno vremena posvećuju zapravo šta njihova djeca radi. Ovo je naravno dramski prikaz te scene, međutim komentare koje smo dobili i od stručnih lica, ali i od naših na kraju krajeva korisnika jeste bilo to da upravo takve scene koje su vidjeli na svojim TV ekranima zapravo možda svaki dan gledaju i u svom domu i negdje su se tek tada zapitali. Opet se negdje
negdje vraćam na sam plavi telefon. Vi ste, da tako kažem, udruženje, nevladina organizacija, radite to sa stručne strane naravno, ali prilično, što se kaže, svojom voljom, negdje bez konkretnog, da tako kažem, rješenja, odnosno sigurnog rješenja kako će zapravo plavi telefon funkcionisati. Gdje su u suštinski vaši osnovni problemi, jer evo, mislim, ja moram napomenuti da je MTEL vaš dugogodišnji partner kao privatna kompanija u Bosni i Hercegovini i telekom operator, ali negdje tu opet, kažemo, nedostaje taj dalji segment. Koji su problemi plavog telefona? U najkraćem. Sami smo ih sebi napravili. Radi se o tome, u stvari, mi stvarno kao udruženje, mi smo udruženje profesionalaca, socijalnih radnika, psihologa, koji smo negdje željeli da svojim radom unaprijedimo sistem socijalne zaštite za djecu u našoj državi. I tako je nastao plavi telefon. Ova usluga nije postojala prije nego što je počela da radi nova generacija 2013. godine. Od tada do danas mi saradnju imamo, kao što si rekao, Stefane, sa MTEL-om i sa UNICEF-om koji podržavaju i finansiraju rad plavog telefona. Međutim, ako pričamo o nekim najvećim izazovima, iz mog ugla, iz ugla svih nas, to treba biti broj da na mjesečnom nivou mi imamo 300, 200, 300, nekad i 400 poziva neodgovorenih. To znači poziva koji su propušteni, poziva koji su nastali isključivo zato što imamo jedan telefon, jednu osobu za telefonom, jednu osobu za chat sajtom i zato što radimo 8 sati. Zato što nismo dostupni 24 časa. I na taj način ne možemo da odgovorimo na sve potrebe djece, a da bismo to mogli, to je ona stvar sistemskog odgovora da mi kao sve super, mi jesmo napravili sistem u smislu procedura rada, imamo razvijenu saradnju sa relevantnim institucijama, ali ono što izostaje jeste podrška države, iako prema različitim konvencijama država jeste dužna da obezbijedi funkcionisanje savjetodavne linije za djecu i postoji tačan broj koji je evropski jedinstven broj, to je 116 111, to je broj koji bilo gdje u Evropi da pozovete, javit će vam se savjetodavna linija za djecu. Mi taj broj ovdje kod nas još uvijek nije stavljen u funkciju, ne postoji u nekoj planu numeracije, ali se ne dodjeljuje nikome, to je jedan problem. A drugi problem jeste taj što ne postoji budžetska izdvajanja koja će dovesti do toga da linija kao što je plavi telefon bude dosljedno dostupna djeci, a da nemamo te trenutke da zavisnosti od podrške. Mi smo nekad dostupni 13 časova, nekad smo dostupni 8 časova, tako da na taj način ćemo graditi dosljednost, iz dosljednosti ide sigurnost, odnosno sigurnost za djecu da znaju tačno kada u kom trenutku mogu da nam se obrate. I s druge strane, kvalitet usluge samim tim će da raste i možemo ga dodatno unapređivati. Mi smo sad uveli, odnosno prije par godina, chat savjetovanje, ali ja vidim već sada da mi postoje drugi način kako možemo dodatno da unaprijedimo kvalitet rada plavog telefona i negdje se stvarno nadam, evo mi smo započeli različite neke, tako reći, zagovaračke kampanje prema institucijama Bosne i Hercegovine da se plavi telefon prepozna i bude podržan. Konkretno ta podrška još uvijek nije konkretizovana, ali nadamo se negdje da evo, u toku ove godine ili naredne da će do toga doći, jer svi naši podaci, cijela situacija u državi pokazuje upravo na to da postoji potreba da usluge kao što su plavi telefon trebaju biti podržane i da mi svi kao jedan sistem, bez obzira što smo mi nevladna organizacija, ja sebe i cijelu organizaciju smatram kao dio sistema, trebamo da funkcionišemo i na taj način gradimo neko sigurnije okruženje za djecu. Izuzetno značajnu kariku sistema, moram to napomenuti. Nineto, uvijek se vraćamo na konvenciju o pravima djeteta, čuli smo i izmjene koje su bile u smislu digitalnih medija. Kako zapravo napraviti održiv sistem podrške žrtvama, šta tu UNICEF zapravo sa svoje strane može uraditi, kako evo UNICEF može pomoći i kao međunarodna institucija nama u ovom domaćem sistemu da ovaj problem negdje prevaziđemo ili da ga bar smanjimo?
Pa bilo bi lijepo da postoji kratak recept, čarobni štapić, da napravimo nešto održivo u našoj zemlji komplikovanoj kakva jeste. Međutim, evo, spomenuo je i Saša, a i mi smo inicirali dosta za početak onih zagovaračkih razgovora sa ljudima koji donose odluke o tome hoće li nešto u državi biti održivo. Kad kažemo održivo, prvenstveno mislimo finansijski održivo ili neće. Mi smo u novembru, dakle krajem prošle godine, imali smo konferenciju na kojoj je između ostalog, na kojoj su djeca prezentirala ovaj problem online nasilja i vrlo jasno tražila od predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti na sva 3 nivoa funkcionisanja u Bosni i Hercegovini da se obavežu da će pomoći da, na primjer, finansiranje plavog telefona, odnosno linije koja bi bila jedinstvena za cijelu državu ili 2 linije u cijeloj. Mislim, bitno je da postoje linije koje su 24 sata sedmično, nije bitno kako se zovu i koje su. Tako da su političari u to vrijeme iskazali interes i rekli to podržati, međutim sad imamo opet, evo, Saša zna bolje, trebamo se dogovoriti čija je to nadležnost, koje je ministarstvo, ima li nadležno ministarstvo budžet ili nema, ali evo, možda ne moramo sad na ovom panelu govoriti o tome, ali ne znam ili još neko od novinara prisutan, ali vrlo lako se može saznati recimo koliko košta obezbeđivanje jedne ovakve usluge svakom djetetu u Bosni i Hercegovini, 24 sata svakog dana u sedmici, pa onda uporediti sa nekim drugim stavkama. Uglavnom, bitno bi bilo zaista uporediti neke druge stavke u budžetu koje se ne odnose na djecu i na zaštitu djece sa prilično minornim iznosom funkcionisanja jedne ovakve linije, a s druge strane mi svi kao građani, ako nemamo očekivanja da nešto postane dio sistema i da nešto postane održivo, nema razloga da ni oni koji su zaduženi za to nama to ponude. Tako da mislim da je ovo priča koju zaista stalno treba nekako stavljati na dnevni red. Ono što je još bitno za održivost jeste da nekako napravimo taj ciklus koji počinje sa prevencijom, završava sa intervencijom i onda sve više radimo na prevenciji, a sve manje imamo intervencije. Bitno je da su uključeni različiti sektori, ali ne na silu. Među sektorima, dakle, mora postojati nekakav mehanizam saradnje, kao što ga vi pokušate, ja ne znam, bilo bi lijepo nekad čuti zapne ili nekad i sa kojim sektorom zapne, je li to policija ili centar za socijalni rad ili neka zdravstvena institucija ili pak tužilaštvo koje kaže da nešto nije krivično djelo. I vratila bih se opet na Konvenciju o pravima djeteta koja je iznad svakog zakona koju je ova država potpisala još 1993. obavezala se, dakle, da će, nismo mi kao roditelji dužni implementirati Konvenciju o pravima djeteta. Dakle, institucije ove države su dužne implementirati Konvenciju o pravima djeteta. Samim tim, ako je ona iznad zakona, ako u zakonu ne postoji stavka da je samoubistvo krivično djelo, zainteresiran tužilac bi se mogao pozvati na konvenciju pa povezati to sa. To je naravno dugotrajan i mukotrpan proces i vjerovatno bi trajalo dosta godina, ali i reforma tog pravosudnog sistema, odnosno prilagođavanje nekakvim evropskim zakonima je nešto što nas čeka ako smo na tom putu na kom jesmo. Dobro. Saša, stalno govorimo i o tom tehnološkom napretku, evoluciji same tehnologije. Kako se institucije poput i federalne uprave i policije prilagođavaju uopšte evoluciji tehnologije i novim oblicima digitalnog nasilja koje ste i pomenuli da se dešavaju? S obzirom da na mali tim, s kojim kažete i vi raspolažete. Ja sam kad bi rekao istinu, niko mi ne bi vjerovao, bolje da šuti nekim stvarima. Mi se prilagođavamo, improvizujemo da bi došli do nekog rezultata.
Mnogi pričaju, ali ništa ne rade. Mi nemamo u Bosni i Hercegovini agenciju koja reguliše internet sadržaj. Neki se predstavljaju da je kontrolišu, oni izdaju, recimo, da bi dobili dozvolu, da bi bili internet service provider, jedan član zakona kaže vi posredstvom tih mreža, sad daću PH Telekom primjer, ne smijete širiti sadržaj izazivanje vjerske razne dječju pornografiju, odnosno seksualno dostavljanje, ali sankcije nema. Nitko ima sankcionisati taj operater zbog toga. Ne možete identifikovati osobu koja koristi 3G, 4G mrežu. Znači, osnovno, ja dobijem za 5 minuta informaciju da je neko posle Instagrama nešto uradio, dobijem od Mete za neki sat podatke i ne mogu da lociram osobu. I onda je to frustrirajuće, najveće u 11 ujutru, u 3 sata i tako dalje. Obraćamo se primjera Agencije za regulatorne agencije za komunikaciju, oni kažu da nisu nadležni za to, nego je nadležan neko tamo, obraćamo se tom tamo, taj kaže da je nadležan ovo vamo. Otprilike u stvarnosti sve se svodi na zalaganje istražitelja, konvencije, mi dok uvjerimo tužioce, sudije, tako tu dan, nama su minuti u pitanju i onda molimo Boga svi u kancelariji kad sjedimo da patrola, jer ne možemo doći do nekoga koji je grad udaljen, da evo, baš to što je bilo, je živo dijete. I to se ponavlja iz dana u dan. Pričao sam s raznim konferencijama, sastancima, ali bez ikakvog rezultata. Znači, to je, isto je kao što je bilo, nisam pesimista, nisam izgorio u posla, ali isto kao što je bilo prije 10 godina, čisto improvizacija, ovo me ražalostilo, nisam znao od 8 do 4 i tako dalje, plavi telefon. Oni su, po mom mišljenju, opravdali svoje postojanje. Ja znam najmanje u zadnje vrijeme 3-4 slučaja gdje su oni spasili jedno dijete što ste spasili, njihovom komunikacijom, čitalo sam stvarne transkripte, i on su opravdali, on trebalo 24/7 da rade, da kampanje sve ostalo, međutim, novac odlazi na pogrešne strane, pa onda idemo u nadležnosti, nemamo Amber sistema, nemamo Tijanovog zakona, nemamo Aleksinovog zakona, o tom se priča već 10 godina. Ja sam nedavno imao priliku da predajem tužiocima, sudijama, advokatima, tako dalje. Uzeo sam prezentaciju svoje iz 2009. sa svim problemima i izmijenio datum. To je bila 2023. Ista prezentacija, isti problemi, isto sve i ista priča. Ovo je stvarnost. Ja govorim jer mene ništa ne košta. Ja imam svoju karijeru, svoj život, mogu reći što hoću, trudim se, ništa se ne mijenja i do pojedinaca je. Meni je drago što ste ovaj film smo mi analizirali, promotivni, svi su oduševili od istražitelja, taman ono što treba, ali ovo treba u kontinuitetu, čitavu godinu, plavi telefon 24/7, 10 operatera tamo, kad vi vidite kako u Sjedinjenim Američkim Državama, koliko ljudi radi samo na zaštiti, cijelo u Velikoj Britaniji i tako dalje, sve agencije bi trebale biti uključene, gospođa ili gospođica, one su samo radnici agencija, nisu osobe koje odlučuju. Agencija za komunikacije bi trebala da bude krovna, neka agencija koja bi regulisala sadržaj. Primjera radi, vi dobijate od Interpola svaki mjesec listu IP adresa pedofilskih servera, tako ćemo ih nazvati, gdje se dijeli sadržaj sa teškog zlostavljanja djece. U skladu sa trenutno našim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini ne može se filtrirati saobraćaj prema tim, odnosno ne postoji sud koji bi naredio svim operaterima, njih ima više od 70, ne samo ova 4 što znamo za njih, znani i neznani, mali, u kućama i tako dalje, da filtrirate saobraćaj prema tim serverima da bi spriječili pristup, odnosno minimizirali mogućnost pristupa toj vrsti sadržaja, hardcore sadržaja, za milijone problema. Mi se snalazimo, improvizujemo kao i većina ljudi, ali nije to rješenje, treba sistemski da se riješi, međutim ne vidim neku, lagao sam sebe kad bi vidio da će to nešto biti bolje. Kao Evropska unija, kad počnemo ispunjavati njihove uslove, tek ćemo i tad biti u problemu, jer temelj nam nije kako treba, a mi imamo mnogo raznih stvari super urađene, ali neke su totalno zastarjele, treba će nama godina i godina i realno, 10, 15, 20 godina, kad bi išli sve normalnim putem, da bi stigli standarde Evropske unije, a tamo se non stop sve i mijenja, već se tamo više ne priča ni IPv4, IPv6 ili bilo kakvim NATO-ima što koriste operateri, tako dalje, uvijek se priča o umjetnoj inteligenciji, zloupotrebi iste, internet ID-u i tako dalje.
široka je tema, otprilike improvizacija je sve, i do pojedinca. Tako ćete naići na službenike koji neće da rade svoj posao i na službenike koji će raditi svoj posao 110%. Lea, evo, čuli smo neke stvari oko samih regulatora. Kako se uopšte i vi nosite sa izazovima koji donose novi trendovi uopšte i na internetu i digitalnom okruženju? Pa meni je drago da je kolega Petrović spomenuo upravo i to zastarjelo zakonodavstvo. Mi imamo zakon o komunikacijama sa početka 2000-ih. Uvijek postoji neka nova radna verzija na kojoj se radi, ali političke volje do sad nije bilo da se izmijeni to zakonodavstvo. Srećom imamo i takav zakon koji je kao lex specialis nama daje mogućnost da donosimo određene podzakonske akte, tako da smo mi bar u ovom području emitovanja za koje ja koji predstavljam i koji mogu govoriti, našu legislativu redovno i ažurno usklađujemo sa ovom Evropske unije u onom domenu koji mi regulišemo, govorim o ovom medijskom dijelu. To jeste taj problem naše države, da sve ide sporo i kilavo i čim se spomene sama riječ nadležnost, da ili se radi na prebacivanju, to nije naša nadležnost, to je nadležnost neke druge institucije, ili se imamo to vertikalno prebacivanje, to je viši nivo, to je niži nivo. Dakle, ono gdje mi na kraju kao građani ispaštamo, to je jednostavno veliki problem za sve nas. I na kraju svodi se bukvalno i na stručnost i na entuzijazam pojedinaca da učine određeni napredak. Ja sam već prethodno rekla, mislim da kao društvo, kada saberemo svako od nas pojedinačno, koliko vremena dnevno provodimo uz medije. Dakle, od samog rođenja do penzionisanja imamo, recimo, kod penzionera također veliki broj i prevara i sličnih stvari koje se dešavaju. Oni su isto jedna ranjiva publika i medijski konzumenti gdje dolazi do jednog skoka u korištenju interneta kada odete u penziju, jer imate više vremena. Dakle, mi kao društvo moramo zaista da se zapitamo koliko nam je to bitno i da tražimo na kraju krajeva od različitih nadležnih institucija da se tome prida veća pažnja u smislu i adekvatne regulative i obezbeđivanja adekvatnih i trajnih, kontinuiranih finansijskih sredstava za sve ono što mislimo da nam je potrebno, da nam je nužno. A da nam je nužno, apsolutno je jasno, primjer koji ste vi jutros naveli, koji ste ovdje prikazali, jesu možda šokantni ali mislim da je to nekad i dobro koristiti, malo da se osvijestimo i da je jako bitno i da vidimo, dakle, i one stvari koje neko od nas u određenom trenutku ne vidi ili kojim nema pristup zbog toga što trenutno nema djecu, što ga ne zanimaju te teme, da jednostavno postane svjesan šta se sve danas dešava i šta mora da mijenjamo i sistemski, ali pojedinačno svako od nas kroz mijenjanje svojih medijskih navika. Saša, evo nekako bi se na kraju vratio, pošto prvenstveno se obraćamo trenutno roditeljima, negdje stručnom osoblju koji je ovdje sa nama i koji nas vjerovatno i sluša, odnosno prati kroz digitalne platforme. Na osnovu vašeg iskustva, šta biste sad vi savjetovali i roditeljima i stručnom osoblju kako da na kvalitetni način uopšte podržimo i zaštitimo našu djecu na internetu? Ako bi trebalo par stvari jednu stvar da izvedem, to onda komunikacija je ključ, odnosno povjerenje koje nastaje na osnovu te komunikacije. Svaki dan pitati dijete šta je to što mu se danas desilo, kako u školi, tako i na društvenim mrežama. Ja uvijek volim da napravim paralelu između društvenih mreža, to jest interneta, i dvorišta, to jest naselja realnog naselja u kojem smo odrastali. Pa svi mi kad smo bili mali, roditelj nas izvede vani, prvo je on sa nama provodi neko vrijeme, pa onda nas gleda jedno vrijeme sa balkona, sa prozora, da li smo uvijek u dometu oka i zna tačno gdje smo i šta radimo i rekao nam je svojim čikom smiješ, svojim čikom ne smiješ pričati, kad ti neko nešto nudi ti nemoj uzeti, slične stvari. Tačno smo znali pravila ponašanja, šta je ono što smijemo, što ne smijemo. I internet je identična stvar. Imamo i kolačiće, imamo i različite čike i tete, imamo ljude koji traže i koji nude svašta nešto, imamo ljude koji imamo igrice, komunikaciju, društvene grupe, sve ono što imamo u dvorištu imamo i na internetu. Ono što izostaje jeste da nas neko uvede u taj internet i da nam kaže ovo smiješ, ovo ne smiješ, ovo je u redu, ovo nije u redu. Nedostaje nam taj prozor sa kojeg neko posmatra i gleda, mislim, može to biti Google link ili Family link ili nešto tako, ali u svakom slučaju pitati.
Šta je ono što se dešava? Prepoznavati te znakove. Svako odstupanje, bilo da dijete ne koristi više internet ili uvećano koristi internet, može biti znak da se možda nešto dešava. Da je Bože da se ništa ne dešava, ali je ok pitati iz toga svega, svakog tog pitanja, da se ništa ne dešava, dijete čita, aha, kako god to čudno zvučalo, ovim ljudima ja mogu vjerovati. Ovim ljudima sam ja važan, ove ljude interesuje šta se sa mnom dešava. Što znači, onog momenta kada bude nešto, bilo to neko, ono što bi rekli, najobičnije zadirkivanje ili neki ozbiljniji problem, dijete će biti slobodno da traži podršku, da pita i naravno onda da kao roditelji, kao društvo, pružimo mu podršku i ono što mu je potrebno. Znači, komunikacija, izgradnja povjerenja koje će voditi do toga da je dijete slobodno, jer ono što se kod nas pokazalo, sva djeca koja se obratila plavom telefonu, obratila su se zato što nisu to mogla dobiti tu vrstu podrške od strane roditelja. Računajte da je to 1700 djece na mjesečnom nivou. Tako da, podrška, odnosno komunikacija i povjerenje jedina i najbitnija stvar. Za jednu malu Bosnu i Hercegovinu zaista ogroman broj. Ono što ja moram napomenuti negdje iz perspektive telekom operatera, da evo, negdje svako djeluje u nekom svom segmentu, mi smo tu da ponudimo određena softverska rješenja kroz različite usluge, mimo društveno odgovornih kampanja i ove komunikacije gdje zapravo podižemo svijest svih članova ovog društva, ali kad govorimo o tim nekim softverskim rješenjima, tu su apsolutno negdje telekom operateri možda ključni i naša usluga koja je zapravo siguran net omogućava evo sada već roditeljima da i u svojim domovima filtriraju određene sadržaje prema svojoj djeci, ali i prema samim sebi, da negdje se možda evo digitalno opismenimo i zapravo medijski opismenimo. Evo negdje se bližimo i samom kraju. Ja bih volio da dobijem evo zaključak, negdje Saša nam je i dao šlagvort, ali od svih vas da se vratimo na samu temu koju smo negdje na početku postavili. U ovakvom sistemu u kojem negdje svi djelujemo u nekom svom krugu zasebno, postižemo određene rezultate, nemamo, da tako kažem, tu krajnju instancu, kako se zapravo u takvom sistemu zaštititi i evo koja je vaša neka poruka završna i zaključak? Evo može Nina. Pa, evo čuli smo, komunikacija je bitna, ali edukacija je bitna. Ja možda da ne znam sve ovo što znam, da mi se dijete čak i obrati sa nekim pitanjem, ne bih bila sigurna kome prvo da se obratim. Komunikaciju također ne možemo imati ako nemamo povjerenje. Ako smo prije toga kritikovali dijete za svaku eventualnu grešku koju je napravilo, lošu ocjenu u školi, neuspjeh u sportu i tako dalje, vrlo je teško očekivati da će nam dijete prići sa mnogo ozbiljnijim problemima. I to ove brojke koje smo čuli pokazuju. Dakle, mi kao društvo postajemo jako ambiciozni, očekujemo puno od te djece, a ne pružamo im puno. I moram stvarno navesti jedan podatak koji je jako važan i odraslima, a pogotovo onima koji su roditelji. Da je u Velikoj Britaniji rađeno istraživanje sa adolescentima koje je pokazalo da svi oni koji su imali jednu odraslu osobu u životu koju su mogli vjerovati i obratiti joj se sa bilo kojim pitanjem ili problemom, su imali puno manje šanse da upadnu u bilo kakva rizična ponašanja, uključujući bilo da postanu počinitelji ili žrtve bilo kakvog nasilja. Znači, evo, pokušajmo svi mi biti ta jedna odrasla osoba. Lea, kako se evo sad iz perspektive i roditelja i djece zaštititi? Pa, bitno je prvo da shvatimo da u današnjem medijskom okruženju više ne možemo očekivati onaj nivo zaštite koji smo prije imali sa uslugama koje smo koristili. A da je potrebno određene kategorije stanovništva, ne samo djecu, već postoji i određene druge ranjive kategorije, kao što su osobe sa poteškoćama u razvoju, kao što su ljudi koji nemaju određene digitalne kompetencije na odgovarajući način provesti kroz sadržaj. Također trebamo biti svjesni vlastite ranjivosti, dakle ono na što medijski sadržaj ciljaju su naše emocije. Mi koji smo proživjeli rat, naravno da drugačije
reagujemo na nasilje. Djeca koja su bila zlostavljana drugačije reaguju kao odrasli jednog dana na takve prikaze. Dakle, svako ima i svoju neku vrstu senzibiliteta i ne radi se samo o ilegalnim i zaista uvijek se kaže i potencijalno štetnim sadržajima. Radi se o jednoj sumi sadržaja koji mogu štetno utjecati na naše, mogu, ne moraju, zavisi od brojnih faktora, na naše ponašanje, da osvijestimo našu ulogu u cijelom tom procesu i da se nekako, kako da kažem, uozbiljimo malo i da pričamo o tome šta nam je zaista i pojedinačno, ali kao društvu, šta nam je bitno, koje su to vrijednosti, da li je to ta privatnost, da li je osjećaj bliskosti sa drugim ljudima koji nam je jedna iskonska potreba, biti s nekim popiti kafu uživo, s nekim se uživo igrati, naći odgovarajući omjer između digitalne komunikacije uživo i na kraju naučiti koristiti ove moderne mehanizme, između ostalog i regulatorne mehanizme, evo prijavljivanja odgovarajućih sadržaja. Mi smo prošle godine imali kampanju Webobran, koja je, pretpostavljam, publici poznata sa spotovima sa Ceriksom, gdje ima jedan jako dobar spot gdje on prikazao kroz taj svoj modus igranja na koji način na svakoj pojedinačnoj platformi prijaviti sadržaj za koji smatramo da je potencijalno ilegalan ili neprikladan, na bilo koji način štetan. To su dakle ti moderni mehanizmi, u tom pravcu regulacija ide, prijavljivanja onoga što mislimo da je potencijalno sporno samom provajderu, odnosno samoj društvenoj mreži ili platformi za dijeljenje video zapisa. Dakle, osvijestiti našu ulogu u tome i kreirati za sebe jedan, ne trebamo se osjećati nesigurno, trebamo težiti jednom balansu, jednom sretnom, kako sjesti sa sobom, popiti kafu i pokušati svoje medijske navike i porodične medijske navike tako uobličiti da budemo zadovoljniji i sretniji, a ne samo u nekom grču kako dijete zaštiti od svega. Znači, kako kreirati jedno poticajno, lijepo i sretno u isto vrijeme koliko je moguće sigurno okruženje. Saša, za kraj, šta reći roditeljima, kako zaštititi svoju djecu? Roditeljima šta reći? Prvo, razumjeti svoju djecu. Djeca traže igru i uzbuđenje, ništa drugo, razgovor. Najviše nastradaju djeca koje nemaju sagovornika u kući ili imaju prejake, odnosno roditelje koji su suviše dobri, pa dijete da ne bi pokvarilo, dijete je idol, odnosno roditelj su idol djetetu, pa iz tog razloga, otprilike, ali opet dijete nema sagovornika u kući, traži sagovornika na internetu i tamo pronalazi sagovornika predatora. Razgovarate sa svojim djecom i ne može sam ni roditelj, mene su učili, ne možete izmijeniti sistem, ali možete dati svoj doprinos, da svima nama bude bolje i utjecati na ljude pored sebe, ko što ja večeras, odnosno danas pokušavam, utjecati na sve ove ljude, nek svako od nas uradi jedan dio iz svoje nadležnosti, da nam svima bude bolje i vidjet ćete kako to sistem odlazi na bolje sve. Koleginica iz Raka, MTAL radi izuzetno dobar posao, uvijek može bolje, još malo bolje u publici ljudi, roditelji koji nas slušaju, daj da se aktiviramo, u velikom smo problemu, mi ne objavljujemo ono što znamo, zašto, samo iz razloga zaštite djece, jer dijete postane stigmatizirano kao žrtva, ako neko zna da je policija bila iz tog razloga tamo i negdje. Dajte svoj doprinos da nam svima bude bolje, slušali sve danas šta smo sve pričali, ja večeras govorim zbog okruženja, ali dajte svoj doprinos gdje god radili, utječete na ljude koje poznajete, da se mijenjaju zakoni, da se donese Amber sistem, da Tijanin zakon, Aleksin zakon, svima će nam biti bolje. Ovako, pasivno, mene kao osobu, kao policajca, začuđuje nedostatak empatije u društvu. Ja to ne mogu shvatiti, nisam psiholog. Iz kojih razloga, tako da? Imam osjećaj da bi, pored, kad bi neko umirao, da bi osoba se okrenula. Šta se to desilo sa našim društvom, ja to ne mogu razumjeti. Djeca, empatija se razvija godinama, njihove čatove, kad čitamo međusobno, kad zaplijenimo telefone ili nakon samoubistva, tek tad shvatite da dijete od 10 godina može izgovoriti neke riječi koje ne priliče osobe 30-40, ovo sve iz prakse. Roditeljima savjetujem, pogledajte čatove, šta to dijete s kim komunicira, spustite se na njihov nivo, pogledajte te igrice, šta je GTA, šta je Minecraft, šta se to tamo radi, koji su to razgovori, iznenačite se, šokirat ćete se kad vidite uzrast djeteta i riječnik i šta to sve, koja je vrsta cyberbullinga između njih.
ne znam, imamo li vremena primjera, vi imate 6. i 7. razred osnovne škole, vi imate Viber grupe, pa 10 takvih Viber grupa, pa imate fashion guru djevojčicu u razredu koja određuje kako se koje dijete treba obući sutra i da li ono treba biti izbačeno iz tih grupa. To roditelji ne znaju za to, sad kako koje dijete, opet kažem, prihvati to. Alarm je davno upaljen već, i to ono crveno blinka, dajte svi svoj doprinos, da nas ima bude, forsirajte rad plavog telefona 24/7. Ja vas ne znam lično sve, ali znam ali srađujete toliko, da. Ne znam, izmjene zakona, tužilaštvo, sudovi, regulatorne telekomunikacije, svi koji bi trebali da rade svoj dio posla, policija, ima i nas koji ne radimo svoj dio posla, svaki policajac kome se god obratite na ulici, ne zaprimi ili prijavu, ne sasluša vaš problem, on automatski nakon prijavljivanja u unutrašnjoj kontroli gubi posao. Svoj nezaprimanje prijave je krivično djelo, to ljudi ne znaju, pa i onda vozaju po institucijama, ovaj nadležan za ovo, ovaj za ono. Sve to ima svoje, nemamo mi vremena za to, nadam se da će nam svima biti bolje u nekoj budućnosti, ali opet moramo se svi uključiti u ovo, i mi, iz ove strane i roditelji koji nas... Vremena moramo imati i moramo zajednički djelovati. Najljepše vam hvala za... Još ću jednu, pedofil koji mi imamo sad, recimo dobijamo ispovijesti osoba koji su zlostavljene prije 15 godina, šalju nam se mailovi i tako dalje. Pedofil koji zlostavlja jednu osobu, ja nikad nisam naišao na predatora koji je samo jedno dijete zlostavljao, uvijek je tu više. Odlučite se, prijavite, ako ste bili žrtva prije 10-15 godina, ta osoba i dan danas zlostavlja neko dijete na isti ili još gori način. Hvala vam. Hvala vama. Nadamo se da smo i vas koji ste ovdje sa nama, ali i vas koji nas pratite putem digitalnih platformi potakli na razmišljanje koliko smo zaista prisutni u životima naše djece, koliko vidimo i slušamo sve ono što se dešava oko nas, koliko smo uopšte upoznati sa opasnostima, ali i da nađemo najbolje rješenje, vrijeme i riječi kojima možemo da pomognemo, da zajedno djelujemo kako bismo gradili savremeno, ali zaštićeno i voljeno društvo. Hvala vam još jednom na ovom konstruktivnom dijalogu, u nadi da ćemo ovim zajedničkim djelovanjem online okruženja učiniti sigurnim mjestom.